so chic. Iconic. I mean, I'm cool granny can. Oh, Cainig nach héil sin ite a cetar son trendy granny in dú, stoch a bicin de frite youth. Big up. Is me Seacaid, aice stap mi gus an jeirh mi dhéibh nach é mú forst na chosg a thuh Èideadh nó àrainneachd son a céad fasanta. Le díadach cúcad nó trí chosg, cruaigh mi coltas den nach, a cleachdadh Èideadh Dàrna-làimh a-mhàin. Bhí sin a bhúlach ans na Preas-aodaich agus spleid ans na Bùthan. Oh wow! Agus bheith mi fís Èideadh go sarthaí Comhairle Órla son opad a chruthachadh a dhéanú Ach, leis an tathirte sóiríte achcha fada, an bíad Deiseil acham ann an am. Hi Kate, Mhairi seo. A fheumar €8 on aice Karaoke. Cúteach mí. Ha géal ann a dhémas coltas agus ha mi Deiseil is Johnach son táiseachú. Hello a thula duine an dúbíní adultú tainn Mhairi, ha Èideadh in an staile granny chic ach bhí mi barach amach mas táiseach mi an coltas úreiche a chuir de chéile. Hello, Mhairi. Is Jay Seorsa éiteigh a hanad cheann son an taachta Seacaid? Ha mi géirí bhí coit snoch ach córstal cúteach. Bhuineol a cet an sa Preas-aodaich? Saoine go deireadh. Oh, Jimmy an seo. Caneol seo búlach mar staile granny. I mean, I'm cool granny can. Oh, sky. Ha seo cúteach bicin mar trendy granny. Yeah. Is fear hallam na brícha seo ach cha bhí mi gachar orm éiteadh. Well, gur son nach ríic sinat son bicin Èideadh a chuide se fácht. Yeah, bhí sin maithín. Oh, scaneol. Oh, a seo a cet snot. Cha tal le na carisnacham éiteadh. Scas go bhfuil mi gachach ag tar. Agus a bhfuil smúneach chuig go bhfuil géirí seacaid sin éile chuide sin Preas-aodaich. Yeah, chanin agus bhí na carisnacham go mátáite. Mi sin cúteach. Ha sin a lorach pís Èideadh éile son a réich. A thuile gur seacaid nach bhí Mhairi a cúd óra. So haidíach caran a suan hin. Yeah, sin brísigh dúil cúteach gur scas sé seacaid go más snoch a hawn. Ach chaningse go buringing bicin achruach ag a gheanú leis. An cúd mi seoirí Órla. Bhí sin maithín. Scaneol. Cears go leor ma ha. Ha mi smúneach chuig go bhfuil an támán stoch son bhritcin íoching agus stoch seacaid signature cúteach fiús. Yeah. An nátar is a chimiú héiting gin a bútin. Ceimhin ha sin? Ha mi coit rois fi. Has mi hain. Ha mi atóir seacaid den an Mhairi go Órla a ha animal son a cút opad Comhairle le. Hi Órla. Hello. Ha mi féimach de chuteach in dú. Ars go leor? Ha aice Karaoke dó bhí ag Mhairi. Stalm karaoke. Ha fis spòrsail. Ha sin féimach gur seacaid a suirí a churára son aichen in spòrsail ach cúteach a cleachdadh an seacaid bhfuil lá go lá. So stocha bicin fringeich a chur tíideach son bhútin. Yeah, bhí sin a glúas of gemandad ha sein. Ach fringeigh a bheits sin fad an seacaid cúteach. Ha mi smúneach go bhfuil sin son an dá chuide se seacaid cúteach. Stocha go mchoirín a dóíon bhú agus tíideach hí sin dé láragus sin an sin. So, an chichi on an dasta? Trúir ma ha. Ars go leor. Bhí a thuladrút acing son achruachaig a thuirtear seacaid Mhairi agus ann an úne dheareit. Oh, Mhàiri, cet ar na dáhain.
Salim yn sio gymwch. Chanig sy'n gyfil sio diolch bada ffyr hon. Sganiad, oce, yn llen chi sy'n ffyr sio? Ie, ham i smyg yn ffeim ac am yn bit yn ffyr. O, mo'ch rach ar môr. Oce. Cerst, hif ho? Ja, Fi, cer. Oce. Ham i smyg chi can cheit sio gyma leis yn clo cydioch. Ha hwyl y fydd ac yn yna? Hello a hwyl duine yn dŵ ham I dul sealltainn yeibh fion dyn y Preas Dàrna-làimh a sealltainn. Cheannig mi sio fo bú vintage an Èideadh son cúcit sa jaar nacht aice sé gensi clá a hawn. Ha mi cínteoch go mani sio fat blianachin. Cheannig mi sio son cúcit nacht fo bú vintage an Paris aice heist mi an yn girlish. Is bia gom chumol bla fat a gawrig. Stalim go practicach sa ha back a sio, han dúvis pocketin awn, fi wi gachlachgig fo lagu la. Han a piece sio ule cho storichte ja, aies stalim gyfil stori bec cool gach piece. Ha mi yn dochus gobisio hein a loric piece Preas-aodaich Dàrna-làimh. Reich mi bhicish Mhairi son coig nóchtaichin. So Comhairle Ceit le Órla. Sin planach cétas mi hín gan bí mi a cur panelin gin clá Èideadh a chuolú agus a béalú. Ha mi caid ar srí an fringin agus a mis min sin go bhí a can an éhín agus wow factor. Le cúcit sa coig nóchtacin, han támán bhuilach ans na Bùthan Dàrna-làimh, aice císin loricus sin son an Èideadh ag Mhàiri. Loricún sio a Mhairi. Fleesbic, cainig nach chael sin iad a cetar son trendy granny yn dŵ ac son nach catching my gwrs bec yn y farach son stylage a ffriste loric. Oce, maha. Uidinnen féimi dúine púteich bec son tarst ora saile údiaching, sin mófarsa. O, mo chrach a Mhairi. Ha fé mac at their sio. Fa mi ceir on rydgyn mar seo, actually, so... Ha gyma crofter sheep. Jamie Shaw son is it? O, Elegant, classy, grace and decorum. Hioch gysyn. O, ha fé macing selfie o horst. Ho chic. Iconic. Ha sy'n cet gyfel sy'n dol y ffos ag ynet. Straight of yak gyda fic sio a Mhairi. I mean, it's quite snock. Ha fawn yn sio gymas nasol. Yeah. Stoc y bic yn jyffri sio youth. Bigger. Cers gyda'r ma ha stoc y gymwchor youth sio iaching. Okie dokie. Shaw, na British. Wow, ha cet cho aling or. Oh, cool. Sorry ma fawn gymod cydioch a mis mewn chi gymbiad gyrach fod y ffyr son bicin karaoke yna. Ha mi cho tolich dy. Yeah, mi eisiau good job. Yn canig sy'n at. Yeah, ha mi smeini. Yay! Gle fa. Ha mi cho toligte gyn dy loric sy'n fwt o chorsti Mhairi. Han Èideadh y tingri chéile. Ha mis y trang a gulachig Èideadh ans yn bí Mhairi a faraching misnachil aias toligte. At sa ha Órla a cur snas I seacaid Mhairi. Ha sio coed ma a chadidach yn fys ac yn rydol yn fringin.
súdainn Mhairi a thuirste nuair a thógrasí. Is stellan go bhfuil an seacaid seo ar a bhí Èideadh fó ruitagin caran abhaisteach, ní féidirthe uabhasach sonlaiste agus idirghealaigte ar son Mhairi. Wow, afar go bhfuil an seacaid seo spòrsail. Ha mi an dochas gynne seo an seacaid statement úr a bheith Mhairi a siadach. Ha mi an an gul leis na brochanan vintage granny chic a ha seo agus Èideadh leis an cóiríon éiteach. Stoilm an bhaca seo go mór, staile seann asanta ach fasanta. Agus fear seo bicin da texture agus dearsach gan éiteach. Lorach sin a bhrica seo ans na bútin agus bhaid go máthfolaseach gan do chóirte í Mhairi go mór. An cultas Deiseil agus céir nótaí cin díag ar acail. Bhí Deiseil ar son a sein fat na haige gneist. Mhairi a cet scanneal, han éitigeiche lán da agus go más spòrsail. Cainnig go bhfuil difridóin ann ar son 2 úr a háirstean oidhche.